Kaseng United New Trap Movement UHM West Kasil District hapo ke jinglam jong Presiden Usamla Munstar Nongrem bat Usamla Bishar Rekon Thaba General Secretary Klio ban IT geyeng ya ka ba kaseng kelapan sna na ka benta ka wei ka long kumi ka bre ka riu kan thai hapo ka snong ti ba ka ba hapo Eastern West Kasil District hakani kasngi shuaban IT ka te geyeng syaka kong Sri Devi basai moj layo ru ban penlong jinglang ka balengkon ha phalau jong ka te geyeng Hakabalawan ban sekilang rudo Presiden Rang Bado peseng UHM sengkemi uba Charlie J Rani kinong kitkam ka Women's Wing usodar bas ketri kisnong tiba kit khot ka seng negi circle bad unit kibahi yang asem bad kiwei Chairman penyat ni ka Jingalang kaju opor sodar snong sekretari snong yai Presiden yang ka West Kasil Eastern West Kasil District kumjuru para nong dalam napo Central Executive Council ini pat yaki Women's Wing ya senram nang ni kerpangnya kita rayeng makum juru yaki para marjan bapa pat ikispai bro bedan nang ni kajing ai kublei kong ya kalong shublei try kan rat nang bu nang thau balala ban ai ban penpoi ya kan kesni ban hadu bakin pendap kan kayeng ba ni nak kalian keseng nilang nut si labun kubunai mentah ban pendap di om tang kata kajing tres tom gojang pi kalong sha ba phila pen saki yangi ka sisi hawat klam kajing trelang kajing boro nginum la ban khai uso di manusia tu kanal lingkot hadian balawan pentip presiden yang West Kasil District syangi sisi ba kaladan kajing kerpan makasinong tiba ba tindon ka pedeng kalong yeng ba jenjar bi di kunswet bi kwa bansa ba indon jaka bansa isu sak ba kiwei tingi ladap ka jing sokya ba khrau ti ha kata kasin ha kata kapor tingi lay syong nilai mirjimut lang tingkap ka West Kasil District bangin ya penurlong ya kan ka yeng ti limbah hadian ka jingwan jungo bang no ka jingwan inspection napo ka West Kasil District la ay raktian singi ba Kajaka kaladon staman peniyang ban snano ya kayeng ikhlam paslam ni na kalyang ka CC nila IT bang nila ibor ya ka West Kasil District ba consume no exinjam kajing trace tom ngajong ki met lamat sngi kidu pat ka bela hadu bakin du ka bela ka sngi kajong ki man pendap yan kayeng te ngamdon i ban ai ndai tang kajing kublei kerpang ipi boleh don dekat api bat un nang ai ka met ka phat ba sek baklan bat kumjuru Hakaju kapor, bapinang tulun kisah lentam terikam ngejong pi pentulun shu ban pen yar shu kisah terikam pok West Kasil District, mat Eastern West Kasil District. Itai kubor bang akwa manai, syak West bar Eastern West Kasil District, mat kumju nang ni shkman, lakat bangin nang yo, langin nang la ibor jengi banirap, inlong shu jing sedang na West Eastern West Kasil District, hadu West Kasil District, yakinu gilong yung kibaduk, la ilong hainu ini bor, la hainu inu benta, nimlay ban iben, itai day jing kwa bangan mat phang hang ni ringi por mamta te kentang yawai sya bangan syong ngas ko man ai kubleiru iki parlok ki balai wan lang ni man saki kiba wan na jangai kila tip ya bangin play na gayeng kila idon lang regat ban ni makum juru ka jo por ya ka syong hibrok woi kepala ailat ya kan kesni ba ngindiran kat lang hang ni kani benta te tangini kentien ngamdon isu ban kren kublei shibun kublei syajar ngu ngai kublei ya pi baro tiba ya sengolem kumyanga kariu kentei keba ngalong kariu kentei keba marwei keba pilih isen pilih yang kene kayeng keba baha keba bet keba biang pi ki seng UHM kublei shibun ya pi ba ublei unang karku ya pi hakalenti yang gajong pi Bapnya yo kamet kabakot kabakia bat kumjuru ya ibali iba long inong one met haknik sni kiba bot kiba lawan jungo barabor ya kajing kasem bat inyo kamet kabakot kabakia bat kumjuru ya kiba ya don ketilang ya baro ba ya dan bentalang hakane bapnya ay kane ka
Ye ngai ku blai ya pi ba u blai unang karku ya pi karku kardo ya pi ba pen ya yo ka met ka ba kot ka ba khia ba pinang ya cha prang ha kalenti yang ga jong pi